jong kan ICC. Tentangnya poi pat cakawai ke bentah ke banyak phai pat nak ketien ke jong belai. Dei hak ni kapor ke mentah ke bang kwa banya fliu jimut nak ketien ke jong belai kalong nak kitab nucul pamos kan nong pesan ke khot ke ba ke basau. Ketien ke bang kumni. Naba kumne uang utrai ke yingisel tuat fianga tefinim. Naba kumne uang utrai ke yingisel tuat fianga tefinim. Unoi sulpa amos. Musim tip yu hang no balatho safang yu. Kabang laban tip yu kal datang safang ke dia tu ka safang neka. Kabang laban yu tip sang yu de nak kitab jung wi kan kitab ni sulpa amos si. Hak kitab ni sulpa amos ni bau nong bau amos uyo sautri kikam menteri. Hak gospel amos kitab ni sulpa amos kan nong benengkong long bau amos udai unong ri langbrot. Sib aunar ka fareng. Nang ta ka lenong ka banyo ka bakasan pad ong ba amos udai unong ablang brot. Tau shepherd. Tagalong kakam ke baal. Kakam ke balai pat haka lenong ke banyo ke bakasau long bawa amos udai unong rijingri. Herdsman. Unong rijingri. Bakakam ke basau ke jong amos kalong haka lenong ke banyo ke bakasau hi long bawa amos udai unong tray briso dembur. Sautri kamu de bantrai. Teka community ke jong amos kalong tray tangkumba kat sansnem kakam yukum unong itulpa. Kenang manum simi kapor in persiang man pe kendiat yak jing long ni kapor jong unong itulpa amos. Pi hadin ka jing jap jong Solomon. La pia ke jabru Israel ki atli ke jabru Israel ka we ke jabru Juda ka we. Ke jabru Israel basyatei ka nong ba jong ka kalong ka Samaria ka jab benriu Juda dan nang atli ki jaj ke Juda ke jaj Benjamin. Tekini sujaj kidon se fangsete. Kene kade harum makan numba juga kade Jerusalem. Kejaj kahimai Israel hak tu kapor hadir ke jab jung Solomon hadir dia fia jaj ya ka Israel. Baro kisim Israel kide kino mene beli tahu sudah. Dapat ustimu mene beli tahu tu kikun kerayot lele seikin poi. Kila kelanung mene beli tahu lu baro. Ning aingu yu blay nam ta ka himai Juda. Ka himai Juda pa kidan arfungut ki kisim frangut kide ki beriu ki jong blay. Dan re kat armut kide ba mani blay tau. Dan re blay pat nakam tau David long bola pensa ka himai Juda. Bagi himai Juda kan ne haduk kan ne kapor ka mentah. De kene ka di kapor jong amos sabau amos ne kapor ka ba piula khayu ha kahima Juda hatekua abang khat ar mile na setfang setin na po Jerusalem denre ublai pa ulai dan kaman payu noncul pa amos banai tu kana se Israel kahima ka setin se Israel se Samaria de kajinglong ju jabri Israel ka po jong amos kalong kumni kadana kajinglong kajing hiar ka baduk kata-kata kaba kibru kim tipsu prabru kim tipsu yo blek kim tipsu klasim ke ban klamane ki blek thau jong kinong kanan nang ta klap simri kerkom im kerkom le ka dustur jong kinong kanan baki buai ke je bendriu ke mane blek thau nang taru ke jing sale benjing ni barit baria beduk sitam baro bejur haduk kata-kata bat kumta long baki je berusal ka kalong ka balong persya ya ke jing hikai ke jong blek bakal pen kain lut ya ki anji kanun baro ki bau blay ulai ka te kani ki jinglong juga jabri Israel kata kapor jong amos kamasot tenar ban perkat kalong bau blay pat sema ino jabri Israel tangkumta hende ula pumpau ki jingi ki jongu barang ki jingi jongu kalong no ula phai no tul pab amos bau de ban le ke Israel namar Juda kidang don ki wei pat kinong trei memele ke Israel ban itu maka weka kubur ke beliau ai yang dia berusaha lembaga nusil pamas kalong tuat pianga defin im hakat kot kebasan pat dah kena bahasa pulih aying mah ikan ikan nong
kanong kapasan ke jong non silpamos. Hakat khot kapasan pat long bau blay. Ulang yakini ki Israel. Kowe ki nyong blay ki Israel ko bukhang kan. Ukhang Israel ko wong walej wadwad ka Bethel. Wadrong sa Kilkal. Wadlej sa Beersheba. Ukhang ita lai ti jaka pasutnat bahangta. Te banda batai bahai kini kan simbay kapor dengan persiang ban bulengkot kumni. Hi ka Bethel katewe ya kirkom milenium jong Israel. Nuar hakal kom jong Israel nadu kapor jong Mosasi ban le kan ban maneblay kimla ban maneblay kam kan kirkom milenium jong ki. Ide ban milenium te kanika Bethel ka yang nam ta kirkom milenium jong Israel. Nam ta ka Kilkalpat, hakilkalpat ndadin bau Joshua ula yat sisilang ke Jordan ula penong Kilkal ka nongba jong Israel. Kamu ke kapital Israel. Dahang ne ka peni ya ka political center. Ka political center, ka pedeng ba jong ka politik jong Israel hang ni. Tuong ndai balai setar. Baka balai pa wong wali lirung sa Beersheba. Ka Beersheba pa kalong kabatho ya ka kom ya de prabrio. Hi ka Beersheba ka susnat. Idan bun teli kineki pukri umang ne hapo Beersheba. Hakabaki bruna keleng sodong kia le yawanum ne ban le syong pengan daki bun singi baki bun benai. Ban yo ka jumentoy nang tan man yo ka rijing pengan. Mas ka baar ka jinglong yo Beersheba pa kalong ka trading center. Ka jaka khi pateng hapleng yo Israel baki Egypt. Tekani ka trading center kalong bun baki bruna keleng sodong kiwan. Na Afrika kiwan, na Europe kiwan, na Asia kiwan hang to ban ya khi pateng. Tikiwan kalang sodong. Dahang ne ka peniri ka social involvement karkom dia day para beriu kan. Hi ka masuk na de kalang ni. Ubulai sim khang satya ya ka jumane bulai. Ne ka bu sosial kalang ya karkom le. Karkom le ikiniam karkom mane bulai tamusil penda berukom. Kadonor ki mai su bulai. Au no mentar bu mentamo. Mentau ono Jingiaseng lane sibuk nam si makarkom yang ki lej ka temple ban mani blai. Ba hapo hang tu dak ka badang dan temple hidang serai brevi. Ka dono di ka dab dak ku ahi ban ibok bre. Malaysia eno reno wi ta. Kalau kata fi karkom mani blai jung ki ku ahi ban isyo eno reno ko ban bom eno. Tu in tu serai hapo fi ketemu kata ka dono di ka mai su blai. Haplang ka jing mani blay ka jong ki. Tu blay umday ba umo persyai mani blay. Persyai ka rukom. Dakan ka benta ka baaru. Blay umsi persyai ka politik. Day blay babu baik burenti. Ya kumno bang penyaj ka kom sosial kadar ka ka kam ka jong blay ulai. Nadu ka podium mostas labu baik burenti ka tu. Dan re ka silong no baki blay pak kam baklafi. Hai jaka bangin wad blay. Hajaka bangin simi boleh khmat tong idon kami kan ya ka politik semua idon kami ki no sosial idon kami kan balai ban wat kan bagi jarak neki ne ka idon kami ka jing kwa ju boleh ni kalong ban ai ka don no jong ki shau nengkong lej hakab de ban lej ne ai su boleh nengkong nanta ka Beersheba kalong kumta sim khang boleh ban ong ban wale ya kendu paralok parajo kam dei kumta ne ka jimut kalong bau kru kliak klelang kum ne ki poin ka percaya posisi subha lami se khalai lami se dikiat lami ya subha haja kaban le se ka temple kilal min abanya penya le ki jaji subha lai fu jaj barang tai belum ya le se temple kum tafi long belum mentakan haja kaban se Jingiaseng lain no 10 lain no sini serta bani pe football bani min tafi hatar kom te ya kata ke ba ulai ususi edu kata ta te ulai ui bakani kerkom imjuk Israel kalau kau mah hadap kata-kata. Wiba kebalaban pelayim yaki datang ublai. Dia try ublai wong tuat fianga definim. Hakane kau ublai wong definim kasau kumbaki dan sibun kijing majim sao. Habubu ini kakin definim. Kau mudba kisah kini kenu sibun kijing kijing mak kijing sao. Kau wan tang kedur yang kijing yap sudah. Tak. Kiai kijing majim sao kebuan tangan pulih ni kawai. Kawai kijing mak kijing sari kenu kalong kijing hiat sama nak kinungway.
Hikane ka jinghetman na kiri Nongwei kaba ka Israel ka kendu yang ir menta. Habang kari Nongwei yang ni mo kabamut kibana kiwe ki jajingai. Ang nak menta ngingin ang Presiden ang ni mo ang Kristan. Mangigum ke Kristan pi ngidan ke jingai ka bakhan ba. Dan rai kidan kiwe pa kirkom ngai. Kibawan na sabar ang nak menta fi badan ni hikai babakla. Kiwan hikai kirung sekiyin. Kiwan rung sekiyin kiwan hikai kumne kumtai. Oh kan hikai je fi Presiden kimlong. Pan batai menta fi. Nanti yang doi banong tadi menta. Kata kalong ka foreign invasion ngabutin fareng mo. Kada kata ka foreign invasion. Kajihat seman na ki Nongwei. Kata kalong ka wei. Ta. Kaba arpat kajingma kaba don ngi kalong kini jing pangyap them, kini jing pangklam ta. Kata ngi sutu. Nang ta kaba lai pa kalong kajingma kawan na kinem sniu. Nang ta kaba saw kajingma kawan na kijing penjot jing kenyang bakimrat klau. Nang ta kaba sam kajingma kawan na kaba jing penjot jong ki eryong engit baki elang tari. Nang ta kajingma kaba sam akaba nriu. Kalong kabawan na kijing na uslap ban ufria bat kumju na ikli Nang ta kaba nyaupat kajingma kabawan kalong kadigya day parabriu. Kana kijing day parabriu le ta kaba sirkhaiba. Teng dahabalaya khandra sin setai dahabalaya yo daw nimtai liasyo tu bakam khului lele sin takawaj bro kane kar kom jinglong brio kan kajima musak bab sodom ni nang takidan sakibon ki gue paki jajima ki bab sodom nyangi tenamar kata kalau ka don kam hadu kata ta ublei ong tu wat pianga definim wat yang definim temangiru kini ki jingia ki baki khuni sel ke kendu kapodion sulpa amos ki akendu mangiru mentang ya kendu senungin pet senungin lay tangkijing mas sudah tangkijing es sudah ndai ke bangilaban bangin yala imne kini ke barom kade tangda ke bangiwad ublei te banwad ublei ka kini ublei ka kensai kumno banwad ublei umoses uong lada fitan hang noru wad ublei memen semyu la medan hang noru men wadu dal ka donut baro badal ka musim baro kitab di Deuteronomy kanong basaud kot atau kendai nang dapat usti mesekayaru punten mau ya ki kun kirayot ki jong uang utrai babha mabi uwe pu uwe babu ya ka donut bad buat ublei utrai ublei jong ki pa jong ka kitab kronikal ka baar kanong balai food kot ka bakat kendai unong wai sam ung kita ki bawadi utrai kinom kedu ya ka ek ka bahang ka sam balai food saud kot besi fo na tau ong susu pi bawadi ublei to kan im ka donut jong pi sam ko andu kendai kot ka balai food new nang tau Jeremia ublei lembang Jeremia ong pin sem yanga ha fin wat yanga dala ka donut baro nang tau rustat kitab ki proverb uang kita ki bawad utrai ki sutu ike baro ki sutu ki bawad utrai ki sutu ike baro prophet noisul pai saya uang wat piau utrai kabdang laban sem yu to kerpadi ka udang hajan noisul pa hosia uang kalong kapor ban wad utrai tanda wan ban penhap slap daka hok hafi hosia kanong ka ba sifot khot ka bakat al usai jengi Yesus Kristus wong ndrai finyo wat siwai ka himau blei bari ka hok jong de kini ke baro an sailang tamapi Matius kanong bandri ko lai fulai ba Lukas kanong khat ar ko lai fuwei ka tinu blei ka kensai fang kum banwat fang ka wat blei tenang ta ka masuk tenat ban perkhat kalong kumni kalong kumno minwat blei kumno banwat blei Maksud tu nak dapat perkara kalau bau Daniel nungkong ubah tu ini kumno ban buat ublei. Toh kitab Daniel kalau nongka bakandai kau balai Daniel ongkum ni. Ban ngalafai laka kemat sok trai ublei ban wad bagi Jingrwai bagi Jingrpat lem bagi masya jingit bagi jan berni bagi depai. Daniel kalau nong bakandai kau balai. Dah kini kijong jun Daniel kini kidan santli kau muat. Kau kau muat ublei kalau nak Jingrwai kata kalau badan kambang. Nanta kebaar lembagi Jingrpat
kijing kerpar serim kijing duai. Kaya serim kijing duai. Kabalai kalong kijing siak jingit. Kabasau kalong kaba bu de kini kijan berni. Kene ko bu de kijan berni kapeni kijing surit. Bat kawasan kalong Daniel ong badon kamru ban bu ban sunrai da udupai. Kawas sultanat dikata ban sunrai da udupai. Kene kalong kumni hakapor yung kisal mendai. Pihap ki kenya jongki. Ndak la kenya ki tu jing kenya ki long ki Balang ni ki Masfil ni ki Langrod. Ya kato ki ndak dep kenya baro ki kany kalong ka kentang ka bakhui. Ban mata ki thang ya gading. Kidan ki bakibam ki. Ba kibam ki sem kalong ni bakato ka do ka bakira kenya, kalong ka bakentang, kalong ka bakhui. Nama kata ban penkhui jera de, ban bam ka do dan kam ban penkhui jera de. Kata kalong ka wei. Baka benta ka baar paru. Ya tu dupai bakira thange tu ka ding ki sem ka tu kalong dupai bakhui. Nama kata sim ya tu dupai ki buha bari ka tu ka dupai kisah sendiri. Baka tu kalong kadak jeng ki penkhui jeng jingim. Teu kata kalong karukom perkhat ke jung Daniel. Tengi aingu yublei bamangiru ngin persyang ban wahat yublei. Kejung wahat jung yublei ngi aingu yublei bakari kasih janji jungi kam tampo ke Balang jungi apa kini kelai tengi sinon. Kidan ki para bangai ki ba ngayo ban keleng sodong. Kidan ki para bangai sisa ki long ki ba ai mesim sibune ba pen ketik ki mu perkhat ki long ki ba wahat yublei ki ba i yublei. Ketang ji yublei kalong kowe ke jing kawai kejing pendam penderit jelde, kejing ai tilut hublai, nangta kawat ki baknyam sim, nangta kawat ban perkhat kumno banya hagya dejung ki badublai, nangta ban minot ya ka Bible, nangta pat ban penon kami ki hikai yung ka Bible ka hikai. Nangta ban wai ki Jingrwai baknyam sim, nangta ban wat kumno banyo ki jeslok badublai haman ki por baro. Nang taparu banyak tei prabangai, banyak tei pralok, eki baknya musim. Nang ta kawai pak bakadue kalong banyak tu ceki wepat, ya kijing ba kijing blai. Kawai nang kong kijing blai kumla penpa ke Bible, ke baar kijing blai ke badak kijing siam kijungi kan. Dak kijing siam jungi. Kumno blai siam im jungi. Maka ta ki prabangai ba i baro. Te ngidon kaman sutu, bamdan sukalat. Try jingi Yesus Kristus. Ulang tang mau kejing im jangi kalenti haka mengide bangi ya sakamat tu blai non kat le mangi kum ka kenhun bersus pa kejung blai ba midon kam mangi im bang non penim jing Yesus Kristus saman ki por balo de tang mau ban pelaj jingi nakini kejing nakini kejing ma nakijing jenjar jing kejing im kamangila mangi kendu blai kerku jingi nam ta buram jung amen demtang kerpat itu nusan dike Kasandi bin Subaban bu ya hangi ki Jingrwai.